Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Premijer Hrvatske Zoran Milanović razgovarao je danas s predstavnicima dijela ratnih veterana i invalida u pokušaju smirivanja napetosti poslije prošlonedjeljnih turbulentnih događaja u Zagrebu kada su se veterani sukobili s policijom i zatvorili u crkvu Svetog Marka kod sjedišta vlade i sabora tražeći da ih primi premijer. U Crnoj Gori više od polovine građana smatra da su osobe sa invaliditetom OSI društveno izolovana grupa čije su prava najmanje poštovana, pokazalo je istraživanje Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore UMHCG. Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport nije podržao predlog o dopuni Zakona o osnovnom obrazovanju kojim je bilo predviđeno da Ministarstvo prosvjete obezbijedi besplatne udžbenike i školski pribor za sve učenike osnovnih škola u Crnoj Gori. Demokratska narodna partija DNP uputila je apel rektorki Univerziteta Crne Gore UCG Radmili Vojvodić da vrati otpuštene profesore na posao. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izrazio je sumnju da je plan Njemačke da strancima naplaćuje putarinu na svojim autoputevima u skladu sa zakonima Europske unije. Direktor Uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović i Republike Srbije Milorad Veljović potpisali su danas protokol o saradnji tokom turističke sezone 2015. Crnogorska demokratska unija CDU osnovala je opštinski odbor u Mojkovcu na čijem će čelu biti magistar ekonomskih nauka Vedrana Mrdović, dok će sekretar biti student Nikola Drobnjak. Slovačka se ogradila od prekrajanja istorije u dokumentarnom filmu ruske državne televizije Rosija 1 koji sovjetsku okupaciju Čekoslovačke 1968. Kurdski borci u nedjelju su potisnuli pripadnike Islamske države i iz nekoliko sela u sirijskoj pokrajini Raki na sjeveru džihadističkom uporištu, izvijestila je Sirijska observatorija za ljudska prava SOHR. Nepoznati počinioci oštetili su transformer sa Džinzona, otkinuvši mu glavu. Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović izabran je za lidera nove stranke Naprijed Hrvatska, Progresivni savez. Opširnije na portalu www.crna.gore.me